Maya payabak po, brothers and sisters. Yabetala king misangiti, ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari Sherilyn Malit and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Amelia Ferres and family, Ronald Ferres and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Charis Castillo, Neil Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Therese Madison Castillo, Pio Sky Corac, Sonia Hogan, Regina Quezon, Ferla Pacho and family, Jean and Alex David Irish Yabut, Johnny Joseph and Maro Pacho, Jean Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Blessy Mira Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joanna Santos, Cesar Manluntang and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Rose B. Fasqua, Nera Leos Garcia, Mr. and Mrs. Eden Gergon, Gabriel Ivan McDowell, Emelita McDowell, Cecil Galang and family, Tanueco Enriquez family, Seferino David and family, Vicky Ball, Lisa Aquino. Para king kebaitan dari Jocelyn Estacio, Angeles Atilio, Catalina Rune, Stephen Foley Jr., Ellie Serrano, Rana Serrano, Remedios Agliam, Jerome Garcia, Joshua Garcia, Justin Garcia. Para aking kapagnasan dari Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Car Joshua Malit, Alma Perez, Eileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wickerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Edna Libo, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu Chandler Antanweco, Alisa Tuazon, Robin Nunag, Micaela Nunag, John Ron Nunag, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan Dayan David Salazar, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Ruel Dison and family, Raymond Anthony Garcia, Maria Precious Garcia, Richelle Jesse Garcia, Philip Soto, Nino Soto, Soto Pineda, Hiko family, Noli Malyari, Annalyn Sival, Anthony Sival, Alan Carr Sebastian Sival, Ma'am Ramos, Francesca Antonio Malyari, Lavenia Cesaldo Leo, Belinda Walfred, Lucas Pablo, Ron Sandra Nicole Nika, Mark and Rowena Nano, Suji and Raquel and Doroji Enriquez, Charity Budog and family, Raymond Arcilia, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, Corazon Cuellar and family, Mitos Ocampo, Alice Eugenio and family, May Sunido and family, Corazon and Casey Timbresa, Myla Malonzo and family, Vicky Aguilar and family. Para aking malagwang kapaldanan dari Flor Malit, Eliza Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Elmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Bernice Canta, Olive Pasco, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Geraldine Adan, Eunice Faith Adan, Luz Navarro, Teresita Soto,
Aima Soto, Soledad Soto, Juliana Bartolome, Renato Sagad, Agnes Malyari. Pangaditala rin kaladwada rin, Raymond Ernyo Gan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Osea Abut Jr., Francesca Yabut, Sister Amelia Sarmiento OP, Bernardo Garcia, Alejandro Pimpin, Lucila Pimpin, Felicidas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregorio Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Adelina Antonina Joseph, Carmelo Basa, Romeo Basa, Rupino Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Filomena Perez, Tranquilino Perez, Diosdado Perez, Federico Pacho, Anastasio and Loretta Macabali, Jansen Micaela Calma, Florencia Roberta, Rogelio Virginia Angel Lorenzo, Rafael Sicanco, Melmar Sajonia, Elisa Mande, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecilia Tobiera, Dolores Calulu, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Vicente Ong, Anatalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Buenavista, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto Bibian, Julio Robert Dabi, Restituto Jr., Rogelio Dabi, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Emilio Dungca, Antonio Dungca, Alfredo Aison, Amelia Ignacio Giao, Ernesto and Aurea Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Edita Punsalan, Geraldine Adan, Eunice Pate Adan, Luz Navarro, Jesse Bartolome, Diosdado and Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Roger Capati, Aurelia Bantug, Romel Naba, Bong Dungka. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisatamo po'y Reverend Father Jonathan Bartolome. Poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. In Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka, antimorin. Si Siyantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ni kapatawaran ni malugot kang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Ikang may bulalag karing makasalikot ng parasan ding sablang tao, Ginoo pakalulu.
Ginoo pakalulu. Ikang dinatangban miganap karing batas, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang kaya kaming santungan king oras ning kaligaligan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa nakatamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala nakatangan sana king die alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, para lamu ing upaya ning ebanghelyo king yatu, anting meto nga babye lebadura. Katman mo sana king espiritu ng Kristo, ding awsan mong mibye-bye busal ning yatu, at busal ding kayang pigagap, saupan mo lang king obrarang mitalakad king alanangga mong kayarian ket king yatu. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasa ang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Sukat yu kaming tunggen talasuyo ng Kristo, at mi panibalan karing lihim ng katutuan ng Diyos. Metong yung bage mayayawad, king taong mamahala, yapin, ing magang tapat yasa. Alang nanumang kanako, ingatulan niyo ko, king piyukuman. Uli nga ako man, eke atulan ing kanakong sarili. Malinis ko konsensya, dapat naburing sabihan nita, king alakong kakulangan. Ing ginuyang matul kanako, inya kayo sukat mamatul, kanino man, bayu miras ing oras. Manaya kayo ang gaking panyatang na ning Ginoo. Amunye kamasalan, king pangalalam alihim. At mibulalag, king makasalikod dang parasan, ding sablang tao. Kanita, tanggapan ning Diyos, balang katao, ing kapurian, amangay tulid, kaya. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, king Ginoo manibatan. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, King Ginoo manibatan. Magtiwala ka, king Ginoo, at dapat kang mayap. Bampayapa kang manuknangan, king labuad. King Ginoo panintunan ing tula aburi mo, at kekang pagkalog kapag nasaning kekang puso. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, King Ginoo manibatan. Ipagkatiwala mo, imbiye mo, king Ginoo, manalig ka kaya at saupana ka. Bakit kang maslag ing kayapan mo, at ing kekang katuliran, anti ing aldo ning kaugtuan. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, King Ginoo manibatan. Marawak kekang painggulutan, at ing mayat kekang daptan. Ban manatili kang atin tuknangan, uling kaluguraning Ginoo ing katuliran. Inya din taong tapat kaya, kapilan man nalapayng gulutan. Dapat lahirin darapat dewakan, kaya lang wakasan. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, King Ginoo manibatan. Ing kaligtasan din taong makatuliran, king Ginoo manibatan. Ya ing karelan santungan, king oras ding kaligaligan. Sa upanalan ning Ginoo at iligtas, ikabos na lakaring gamat ding taong marawak. Uling ing Ginoo yang pagsantungan da. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, King Ginoo manibatan. Parangalantaya ing mayap a balita.
king Ginoo, uling panaligan ko itang pengako na. Ing Ginoo manatili akya kayo. At keka antimorin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. Ngara ring mapilan at tao kang Jesus. Parati lang mag-ayuno ang pong manalangin ding alagad ng Juan at antimurin ding alagad ding Pariseo. Dapat ding alagad mo elamangiling king pamangan at pamaninom. Nga nang may kibat Jesus, isipan nyo kaya ring bisita king kasalan, makapag-ayuno lakabang kaya berepa ang lalaking kakasal. Agya makanando, alila. Dapat datang oras sa mikawani ni kareling lalaking kakasal at kanita nala mag-ayuno. Selita niya namang Jesus karela iting talimhaga. Nga na, alang taong kakwang kapiraso king bayong tela baning panagpi king lumang imalan. Nung dapta na iti, apiraso ni ing imalaning bayo at iting kapirasong telang bayo, mibage king luma. Alam mo naman taong maglulan bayong alak king launa, luna na namegawa king balat animal. Nung dapta na iti, ing alak kabayo at dasana la ring laun alunan at niyugsemo ing alak at ning lunanan, mga dasla. Sukat ilulan ing bayong alak karing bayong lunanan agewa king balat animal. Enaburin ninuman ing bayong alak kay bat nang mekainom king dumang alak. Ing dumang alak manyaman kesa king bayo. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pabak po kaya kayo nga. Kumusta na po? Kwento. Minsan po, doon sa isang dorm, no, may dumating na isang nagdadala ng mga messages. And tipon laporetang at pa rin. Sabi na, sino po si Edith dito? Sabi niya, ay, ako po. Kasi mayroon kang singing telegram. Sabi, singing telegram po? Oo. Ano po yung message? Tapos sabi niya, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, thank you po, birthday ko nga po ngayon. Okay. O, sino naman si Susan? Sabi ka na, ako po. Bakit? Meron ka ring singing telegram. Ano po yung message? Sabi niya, you are so beautiful to me. You're everything I hope for. You're everything I need. You are so beautiful to me. Galing yan sa secret admirer mo. Sabi, ay, kinilig naman po ako. Sabi nga. Tapos, sino naman dito? Si Catherine. Sabi ganito. Eto, ako po. Ito yung message mo. Sabi, ay, hindi niyo po kakantahin? Hindi naman singing telegram yung binigay sa'yo eh. At saka hindi naman binayaran yun. Ay, pero kung magbabayad po ako, kakantahin nyo? Oo, sige, pwede naman. Tapos nagbigay siya ng pera. Pakikanta po yung message. Kanino po galing yan? Sa pamilya mo. Ano po yung message? Sabi niya, dear anak, patay na yung tatay mo, na-aksidente pa ako, umuwi ka na, sa Sabado yung libing ng tatay mo. Yan. Nung ikaw po yung makatanggap ka rita, I appreciate ya. Di ba, ati pong makatugma na mood, kunyari retang love song, tang birthday, okay yan po kakanta, pero tapong message na mete na itatang mo, atin pong makatugmang bage, okasyon, kareta pong katamparalan ng mga nanyarin pong i-deliver. Second kwento, minsan po may isang nanay, naglilinis siyang gano'n. Tapos napansin niya yung anak niya, mamyalong na mamyalong. Tapos sabi, anak, di ka ba nahihiyan yan? Linis ako na linis dito, laro ka na laro dyan. Tapos sabi ng anak, Nay, mas nakakaya
kung ako yung linis ng linis dyan at ikaw ang naglalaro dito. Happy naman, di ba? At yung pumakatugma na bagay, gagawan ding anak, gagawan dari ding matua. Ing pisabihan po Kenny, itugma, getang daraptan tabo, getang okasyon, getang oras, at ipong appropriate place and time para gawan ng bagay-bagay. Kunyari pa po maghanda, pata po maghanda kayo, fiesta, birthday, nanala po rin menong sasadyayo. Di ba? Itang very consciously, lalawin pa nung ating babi, ating baka, manok, ating gule, kapag ating sabo nung sakali. Bakit pa po? Balance siya. Ako po maghanda na puro sabo. Kunyari, liga, sigang, kari-kari, nano pa yung ating sabo. Bakit? Ugali tampat siya po makipangantam ng gagawan. Kapit kang king pinggan, di ba? Mga bitkang sinigang, kari-kari, liga, champurado. Kapag po mga anak ka, ay, kanyo. Sapot-samot. Lawin niyo po, adyang pong deng patse magluto laring ima, atin pong makatugma. Itang puro malangi, dapat ating sabo, ating gule. For ito combination, kunyari, champurado. Napikaterno na yung champurado. Tuyo, ayan. Itang mayumuyo mo, kabat atiyang maalat-alat. Istuyap itang combination. Kabat, ing balatong po, nanpintitero yung balatong. Prito, Pero, karingaliwa po, paksi. Yan. Yako, eke po, ala po ikaranasan ko ita. Pero ita pong suman ang popang mangga. Ngayon ikayang po antin dyan. Bakit? Kasi kin Thailand po, di ba? Atin mango, sticky rice. Apin pala ita ako. Filipino version, suman ng popang manggang malulot. Kaya atin dapat na terno-terno. Andyang king forma. Ating appropriate occasion. Atin pong meto nga pa, Father Ching Fertes nung kilala ya po. Ya po in charge ka rin kapatatamong Aita at yung bundok. Kukwento na po na minsan kanu summer na magmisa ya, itang afternoon masya po, anticipated. Kabat ikit na la, retang aliwang Aita, maka-Amerikana la. Kaya maka-Amerikana la rin Kabat nang kaya rin itang misa na, Summer at maka-Amerikana kayo. Kabatana, among, tabalo kaya kayo, Detang binye yung ayuda kaya kami, At ilang Amerikana, siyempre, sulod nila, Sabi na, kami palang ating kasalanan, Retang use clothes sa pemye. Yan. Totoo naman. Dapat ating appropriate okasyon, oras, para karetang manitang forma. Kaya siguro antin dyan yun ng bakit ating alawang pisamban na very conscious la kaya pong papatupad na gustong attire kim pa magsimba. Ita pong bawal po itang strapless, itang revealing masyado. Lalo po itang deng babay, neng kay maka miniskirt la, simba. Kapat itang aliwa, micro-mini la po. Itang aliwa, itang sobra ikse, balo nung paldaya pa yan, o sintiron niya mo. So dapat itugma. Merong isang tatay, uling teenager na itang anak na, nga minsan pek sabihan sabi, amunta na ka kene. King makanya na idada, ning tatang, mag-explore na ka. Ako buri nga balitan, sisindihan po, miminom ka na. Kabata na, o putang, o sige, total, malino yung pisabi ta, mamulay ka sa tindahan, sa limo ko Marlboro ang po pang Red Horse. Diyos ko, babawal ning anak na pero, yagagawa na. King Gospel po kasi yan yung topic, itang tutugma, yung bagay-bagay. Nanwaring malyari, patse makatugma, masira. Kunyari, at yan mo, patse po, gusto itang combination na limpengan mo. Kunyari, may kang mangga, kabat minum kang beer, di ba? Malyari kaya ka? Masira yung at yan mo. Yung forma, patse la tugma, itang kule, masira ka forma. Ang aus da kaya ka, baduy. Patse po makatugma itan sasabihan mo kindaraptan mo, masira ka, reputasyon. Ing dignidad mo.
Kaya yan mo rin po yung pag-anaka na ning ginuta mo king ebanghelyo. Ding aliwa po ng okasyon king Bible, detang pariseo po sa Saduceo, di ba? Itang ning kaya ela po mi tutugma ning ginuta mo. Kalupa ka rin po sasabihan da, o ding disciples mo, ela magayuno, ela tutupad king batas. Pero yung ginutam sabi na, pa maka oras. Kasalan ka ba't papag ayun mo la rin ng bisita? Pwede. Potang alanit ang bisita, lalaking kakasal, kanila pa mag-ayuno. Sasabihan na ating gustong timing. Ning kairi at ila rin pong uutos din ng pariseo po sa Saduceo at ikaw yung pakargang mabayat gamit, ana. Pero ikaw yung mismo, yung mansusopan bang kanita, maging mayan, itang pamamusanda. O ita po yung sistina ng ginuta mo, makatud ing sasabihin nyo, kareng daraptan nyo. Kaya sabi ko masisira ing bage-bage, potang etugma-tugma. Kaya mo tutugma ing panga-responsibilidad mo, king pangapengari mo. Uling baka mila ko, masira ing respeto daring anak mo keka. Mo tutugma ing lakwatsa, king pamag-aral. Nungali, masira ing pamag-aral mo. Mo rin tutugma ing kapamuraitan king obra, masira ka, reputasyon. Ding makatugma, manongla. Kalupanan mo yung Kristiyano, nung makatugma kitang daraptan, manong. Sabi natin nita may itong Bible episode. Tani silbi na ning mamaus ka, gino. Pero, mo naman patatuan king biye mo, alang kwenta. Manong mong akakit. As nang kanong po tang dingaliwa, praise the Lord ng praise the Lord, pero as nung karok ugali. Ing ugali da, taliwas, kitang papasyag da. Naning awas kaya ka, nung sabihan mong Kristiyano ka, kaluguran ming apong gino, pero mo naman kaluguran ka parang tao. May agyong panupayan, may agyong patawaran, itamya ka panasakit o may kasala kaya ka. Yung maging awas na kaya ka, manong. Milala ko yung ulagay yung sasabihan mo, na kaluguran na yung apong gino, pero mo naman patutwanan, king pamaglugod king ka parang tao. Nanisibin yung sisimba ka, makasarili na kaman, mapagmatas na kaman. Andiyan pa kagulisak mo na sabihan na, Lord, Lord. Pero, naman mayakit pa mi biye mo, alang kwenta, masayang mo. Uling, eda akakit ni Kristo, king pangatao mo. Katulan ning apong gino, ing ugaling manong. Pag anakana po ning gino, ing na naman makatugma, makasira. Paboren masira ka, uling eterno-terno yung daraptan mo. At ipong metong quotation, sabi na, it is not what we eat, but what we digest that makes us healthy. It is not what we read, but what we remember that makes us intelligent. It is not how much we earn, but how much we save that makes us rich. It is not what we say, but what we do that makes us Christians. O ito po yung pag-anaka. Sana itang sasabihan tamo, mayakit ka rin dapat tamo. Kasi nung makatugma, itang sasabihan tamo, o sanda ka tamo pong manong. Yung pangakristyano, mayari ka rin amano. Nune, antimurin, king dapat tamo. Amen. Talakad ko po. Ginong Jesus, mo binang pagnasan ingkekeng panluwal a pamanupad, matula ka king kalinisan dam puso ring tao. Ngaming manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin sa blang Kristiyano, mi bayla sana kapamilataning bayo ng turo ng kaduang Konseho Vaticano, ay nagyag ng Espiritu Santo, ipanalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para rin sa blang kailangan manaral karing aliwa. Kapilan man sana, ela mamiloso po o babye oratorical a obra maestra. Abukod mong para king palakpakan din tao. Nune, munyelang patutu ang Kristo, king kapaniwalan amit mong kababan, ipanalangin taking Ginoo. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kayong anggang makarandam king amano ning Ginoo. Agad lasan ng mirinan at tanggapan daw man sana mit mong tula ding misyonarong miyat at karela kang Kristo
at kingkayang mensahe ning kalayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katang mabibye, malapit king lalaking kakasal. Kapilan man sana, etalulub king na isa naman, pamakikompromiso, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Yan po doon tayong sarilitaan kapag nasan. Ginong Jesus, emo kailangan in panluwal ng pamanupad ding nung emo buring ilakoring balo mo at pauliding tao kailangan bilang apapanatilyan in kaya kaming kasal pantayanan debosyon. Agam panan minoman sana kambering malino kaisipan at pusong mitmong lugod kaya ka at karing kaparaming tao. Ika mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan ni saning Ginoy ting daon karinggamat mo. King ikapuri at kaligayan ning kayang lagyo. King kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Pay paming miglalang, tinubod ming kaya kang anak ban, ligtas ing mabilog ayato, kapamilataning kayang sakripisyo. King upaya ni ting ayin, saupan me ing meto balayan, ban akat mo me ing yato, king espiritu ng Kristo. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginubi. Amen. Ing ginu manatilya kaya kayo. At kaya ka, ante mo Iyat rin. na yorem puso yo. Makayat na no, King Gino. Pasalamatan tayong ginwa Diyos ta. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alanang at lubos mayupaya. King lugod kaya kayang lelangan ng tao at inyang mga intulig ang miparusan. King kaya kang pakalulo kaya kayang kinabos kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ring anghel at din sa blangkoro ning banwa, mitmong kapag mula lang sasamba harapan mo. Ing siwala mi, makisan nga tong sana king karela kabang kakantaring mitmong tula, ing dalit ning kaya kaligaya, at ngaming pupuri.
ikaing panibatanin sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo lareting ayon king Espiritu muban para kaya kami malyalang katawan at daya ni ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lukim pamaylas at kamatayan kinwaning tinapi. Pepa salamat siya keka. Piraso ne binya ne kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan kanan niya. Tingka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayang pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Ting kalis ing kanakong daya. Ning bayo at alananggang tipan na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal. Para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Kamatayan at pamanyabli ng bebe ng anak mo, daraon nga keka, iting tinapin ng diating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, yung pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo keka, mapakumbaba ming pagamuha mo. Ikaming ansanang may sulusulok king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting meto ng banalay Espiritu. Ganakan may ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yatu. Ban mi ganap ya king lugut kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa. Florentino at Pasiano, di ka kaming obispo, at isablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawan at maninayang subling mi, at isablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye ala ng gaban, kaya be ng Maria, ing Birhen ni Duning Diyos, kaya be ng Jose kayang esposo, kaya be ng apostola di sablang santo at tinupat king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon, puriyandak at paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipangmayupayan tutukagom ng banalay Espiritu, pupuriyandak at parang alan manggaman king alan ng ga. Tamit mong kapanaligan at lugut king ipa karingamanong tiro na ng ginutang Heso Kristo.
king sablang barok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon miban, king kasopaning kang pakalulu. Parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Heso Kristo, asinabi karing kaya kang apostol. Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuwi mo sana babalik din kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Antimoren. Ipakitaan mi kakametong tamking kapayapan. Heso Kristo, ang kordero ng Diyos sa milalako, king kasalanan na ninyato. Mapalad rin mayaos, makisulok king apuna ng kordero. Gino, matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas miyang amano mo, kumayap na ako.
Luklok tapo para kareng announcement. Magandang umaga po. Ngayon po ay September 6, first Friday of the month. Magkakaroon po tayo ng second collection para po sa maintenance at kalinisan ng ating shrine. Tinatawagan po natin ngayon si Reverend Father Carty Macalino, Cura Paroko ng Virgen de los Remedios, Candaba, Pampanga. Mayapayabak po kay kayungan, mayapayabak po among John. Amunan dili po magpasalamat kami po king kakatamo pong Rector, among Rafi, ang po king kakatamo pong Rector Pastoral Council Head, Brother Bobby, kini pong mayapawara sa pigkalubda po kay kami. Ako po Father Carty Macalino, makayasign ko po keng Virgen de Lourdes Parish at Talang Candaba, Pampanga. Itang kako pong parokya, malapit na po ita keng boundary na po ning Baliwag, ang po puing Candaba. Kaya part na ako po nitang Kapampangan Region na ning kakatamong Archdiocese. Kaya be po yung bahay pari. So kami po Kenny, kaya be po rin kakong pong parishioners, ang po pong kakong leaders, huling ating kami pong Panyawad South, aking kaya kami pong parokya. Kasalukuyan po, itang kaya kami pong parish office, ang po itang kaya kami pong parish hall, huling matuane po pumidi ng pansin, karing may alabasan na administrasyon, patse po mumuran, tutuluya po, ang pong kailangan pong i-renovate. That's why we plan to renovate it po. So di kami po Kenny, amanyat kami pong South, ating kami pong raffle for a cause. Ing raffle dates draw na po, kanya pong October 13, 2024, 3 p.m. kaya kami pong parokya. Ing metong pong ticket, worth 100 pesos siya po, ing metong pong booklet, 1,000 pesos. Nung mga bail ko po, kitang kaya kami pong tickets, makasahop kayo po para po ita pong kaya kami paninasan, na ma-renovate siya po itang kaya kami pong opisina, po yung parish hall, na magamit po kaya kami pong parokya. Lalong-lalo na po, kaya tutuking pari, uling pong mag-reshuffle na kami po, kaya tutuki pong banwa. So, in pong kaya kami pong first prize, 50,000, second prize po, 30,000, third prize, 20,000 pesos, plus 10 consolation prizes worth 1,000 pesos. Nung bisa kayo pong mag-avail, tsula po kaya pong gilid, din kaya kami pong parishioners. So, bisa ko pong mag-avail kaya pong ticket. Kaya rin yung pong linob kayo ni pong apo mo makalulu, nung lumbal kayo po ka rin, you can avail of our tickets po. Ne po. So, manyat kami pong sao, panana po sanang ingapong ginu, yan na pong balang manablas, king kaya kayong ganaka. God is good all the time. Sabi na po, God blesses a cheerful giver. So manana po sanang ingapong ginu, bindisyonan na kayo, king kaya kayong ganaka, king kaya kayo pong sao, para po king kaya kaming parokya. Pasibay po, mayapayabak po kaya kayongan. Manalangin tamo. Oy paming malugod, darakayanan mo kami king maglapo mong lugod, at pagkaluban mo king bayong tetagan kaniting pamisulusulong Eucharistia. Manano sanang ding taong ausan mong magobra keti king yatu, maging masikanan lang saksi king katutuaning ebanghelyo, at gawan mesa ng metong amabye panga at subusal anti ning yatu ning kayakang Santa Iglesia. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kaya kayo, At kaya ka, antimorin. manalangin tamo.
O maluguda po mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ingalang kupa sa lugod mo, king balen ay niwi mo. Pakiramdaman nyo po ring panigapot panalain ding balang metong kaya kami, ding magmasusi, king aldo ning karelang kebaitan, anibersary ning karelang kasal, maglakbe king alawang lugal, ding mag-board exam, ding masakit at miki kapanamdaman. Ipagkalugyo po yung kayadwan na lalapit ding maniga po kaya kayo, at tanggapan damit mong kapasalamatan, ing kalam na ating utang aluba babalikan kaya kayo. Bendisyonan nila naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen in lugod na kaya kayo. Kapamilatan ng bendisyon itiyaga na kada saning pangako da kimbinyag, na ikamo kabuning karelang luguran at suywan ng ting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu, Pakaluluan mo kami. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayong tutu, ingid pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umera kong kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Maya Diyos. pabako.